Inhlanga noma ngithi ingcawo uyakubona lokuthola umuntu asikekile la abanye bayasika la lokuthola umuntu asikekile la inhlanga noma ingcawo kuyayimosha impilo yomuntu futhi kuyakwazi ukulungisa impilo yomuntu. Inhlanga lezi zinobungozi kakhulu uthola umuntu athi yena umuthi awumsebenzeli yena makazama asebenzisa umuthi noma ngabe athola umuthi wakuphi noma onjani awusebenzi kuyinto zakhe ziyaphambana into zakhe azilungi umuntu akawuthola umsebenzi umuntu akawuthola umshado umuntu akayithola ingane umuntu uhlala axabana nabantu umuntu uzibona ngathi unebhadi noma uneshwa ngenxa yenhlanga. Inhlanga lezi zinobungozi kakhulu ngifuna ukuxwayisa kakhulu abantu abathanda ukuthi beyenyangeni ehlukahlukene bathule inhlanga ehlukahlukene. Uma ngabe umuntu uyagcaba la oyinyanga akugcaba kufaka umuthi wakhe bese loyo muthi loyo awukafiki asakafika isikhathi sokuthi ubole o-expire uyeke ukusebenza phakathi komzimba wakho uyofuna umunye futhi uthole enye inyanga futhi ezokugcaba nayo igcaba nje ithole ezinye inhlanga zisasebenza emzimbeni wakho bese lezo inhlanga lezo ziyaxabana ziyaphikisana zona ngokwazi ukuthi umuphi umuthi ozokwazi ukubusa phakathi komzimba wakho ngoba immediately ufaka inhlanga emzimbeni wakho usho ukuthi wena sovusa into ethile ekumele iphile emzimbeni wakho ngokuthi ikuvulele inhlahla zakho noma ikuvikele ezithene ezithile. Manje le nto le wena mawuzosebenzisa omunye umuthi ukuthi mhlambe ufuna umsebenzi and uthesene inhlanga ezisasebenza emzimbeni wakho unknowingly so bese uyenyangeni enye noma uthenga omunye umuthi ukuthi wena ufuna ukucasha noma ufuna promotion emsebenzini angeke ukusebenzele lo muthi loyo uzobona ngathi umuthi wakusebenzela because why lo muthi lo mawusebenzisa ufika kuwe uthole vele kunomuthi ophila kuwo ophile egazini lakho loya muthi oyinhlanga ophile egazini lakho ulwa nalowo nosusebenzisa ukuthi uphakamise into ethile ofuna enze ngalo sikhathi leso bese iyaxabana ke le mithi uthola abantu abanye abathi umuthi awasebenzeli uthola abanye abantu bathi enyangeni ethinto zami zabheda leyo nyanga leyo akuyona inkinga ngoba yona ikunikile umuthi ngempela ukuthi kulunga izinto ayakuthi beyithi yenze ukuthi kubhede so ukuthi isuyaba ne lack of knowledge ukuthi njengoba kunenhlanga la kumele icheck ukuthi inhlanga lezi zisese active na mayese kufaka ezinye inhlanga isuke seyidestroy impilo yakho because why le inhlanga lezi ziyalwa emzimbeni womuntu ziyaphikisana zona sifuna ukuhlulisana ngamandla ukuthi yiphi inhlanga ezosebenza yiphi inhlanga ezothatha icontrol phezulu impilo yakho so inhlanga zinhle futhi inhlanga siphinde sibe zimbi kuhle ukuthi mawuzofaka ezinye inhlanga ube nesiqiniseko sokuthi lezi inhlanga leziya zona vela zisasebenza noma ngabe uzibulala noma ngabe zisasebenza inhlanga ziyabulawa bakwethu ngoba inhlanga zayimosha impilo yomuntu ngenze ukuthi uhleli lapha ekhaya awuthola umsebenzi noma awuthola umshado impilo yakho ziyabheda ngenxa yenhlanga ngabe yazanga ufaka inhlanga ngabe into zakho zivele zaluwa ngoba abanye babafaka inhlanga basesebancane basesengaphansi kwesandla sabazali akubona bazele enyangeni basibefuna inhlanga namuhla impilo abayisahlangani ngenxa yenhlanga. Uma ngabe ubona ngathi umuthi awusebenzeli noma ubona ngathi into zakho azihlangani usuzamile ukuphila endaweni ehlukahlukene kodwa kulungi mina ngithi bulala inhlanga onazi emzimbeni wakho ukubulala kwakho lezo inhlanga ngavula into zakho eziningi kakhulu ubona uthola umsebenzi ubona into zakho zilunga ubona uba nomuzi wakho ubona uba nomndeni wakho uba nemoto yakho na uphile kube mnandi. Inhlanga ziyayimosha impilo yomuntu especially uma umuntu wedlozi noma umuntu oyitwin noma uzale wembethe inhlanga zinesiko elijule kakhulu abantu abangasalandeleli bavele bachaze nje ukugcatshwa bathi ngcinile ngicatshiwe. Bulala lezo inhlanga lezo uzobona impilo yakho izolunga. Ukubulala le inhlanga yisithe iloku umuntu bakagcatshiwe khona abantu abagcatshwayo umuntu bakagcatshiwe nezibazi inhlanga lezo bulala lezo inhlanga lezo uzobona impilo yakho izolunga. Ngoba ngesinye isikhathi kuba yizi inhlanga ezimosha impilo yomuntu futhi ngesinye isikhathi kuba yizi inhlanga ezivusa impilo yomuntu so inhlanga zinobubi inhlanga zinobuhle. I highly advise umuntu osumuntu awumsebenzeli nomuntu othi kade hamba kodwa ukuthi usizwe kalitholi ukuthi abulale inhlanga lezi anazo. Uma ngabe nje ukwagcatshwa nje izibulale lezo inhlanga lezo kunomuntu esiza nawo lapho umuthi okubulala inhlanga lo muthi is very easy to use uyawuphuza nje uzosibulala zona le inhlanga from ngaphakathi ngoba njengoba sokugcatshiwe lapha sekupholile lapha ngaphandle kodwa lo muthi usaphila phakathi kwegazi lakho so uyawuphuza lo muthi twice a day uzosibulala le inhlanga zona ngaphakathi lo muthi uphuza ungakahle uzosibulala zona lapha ngaphakathi uzosibulala zona lapha ngaphakathi le inhlanga zife ukuze impilo yakho futhi ikwazi ukubuyela emadlozini wakho noma ibuyele ezandleni zakho ngoba once wagcatshwa impilo yakho ayisekho ezandleni zakho seyibuswa yilento esuke ifakiwe ephila ngaphakathi kwakho ngoba inhlanga zakhe ngendlela ziyakhwa ngendlela ejule kakhulu abantu abangayazi. Nikhumbule inkinga nesixazululo ukuthi ibe inkinga usho khona ukuthi nesixazululo.